Kawadhi nyime en ni anyuola moro mawuok Kisii nyoyudo fuongruok bang' jatend migawo mar arita Fred Matiang'i konyogi neno ni giiko wuodgi ma ringrene osebedo e kar kano ringre mar jomotho kuom higni 6 gi dweche 7 kaluwore kod ywaruok mar lowo. Familia no mar jaduong' Joseph Abuga Oribo osebedo gi achiedh nade kochakore higa mar 2017 bang' tuore kuom kinde malach. Weche ne omedo ridore ne anyuola no bang' nyakwar jaduong' no bende ne owito ngimane e od thieth moro Keroka ka en be ringrene ogeng'ne kono kuom dweche 3 kaluwore gi ywaruok mar lowo. E kinde ni iko Dina Mora ma en min od jaduong' Oribo ma jahigni 85 nyonyiso morne gikone to wuon pargi oiki e dalane mantiere gweng' ma Iranya e Nyamache. Munanitendea mazuri na nyinyi, Mungu awatendee mazuri na familia zenu. Sasa hii familia yetu tuko na furaha, tunaona sasa sisi tunaenda kukua na amani, but cha muhimu wasiri utaenda kufanya usimame na hii familia kwa pande ya security. Tumefurahia sasa, hata tumeacha kulia, sasa tunasherehekea. Ni sherehe kubwa sana, hata wasiwezi kusema mengi. Thank you very important. Tuchunge mama, usalama wake na mali yake na familia yake. Imekuwa namna hiyo. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye ataletea mama fitina na mambo ya kumchafua roho, huyo ni sisi tutapambana na yeye. Mzozo wa shamba ni shida sana hapa Kisii kwetu. Watu wanakaa mmoja alikuwa muda mrefu. Kutoka hapa ambao sio mbali pia kuna mtu mwingine pia amekaa mmoja alikuwa miaka 2. Bado mzozo huo uko kotini. Ile kitu ambacho ningependa kuambia mahakama yetu ni kwamba kesi kama hizi, burial disputes, si harakishwe haraka. Ni aibu kwamba kesi kama hii inambeleka miaka 7 mahakamani.